Danas, kada se gradi moderni autoput Moravski koridor, koji povezuje Kruševac, Vrnjačku Banju i Kraljevo sa Čačkom i Nišem, nepoznato je da se pre nešto više od 70 godina smatralo da Moravski koridor počinje u Beogradu. Pokretač ideje bio inženjer Branislav Todorović, koji je pravac najpre nazvao Moravski put, jer je jedna od predloženih trasa, koja će kasnije biti i usvojena, delom pratila tok reke Velike Morave. Tada, sredinom prošlog veka, u Srbiji je postojalo svega 3210 km puteva prvog reda, od čega je tek oko 800 km imalo kolovoz od cementa, betona, asfalta i kamena. Jedan od argumenata za Moravski koridor bila je činjenica da je privreda gubila oko 12 milijardi ondašnjih dinara godišnje zbog nepostojanja dobrih saobraćajnica. Ipak, trebalo je da prođe skoro 2 decenije od Todorovićeve ideje da bi početkom 70. godina prošlog veka počeo da se projektuje prvi moderni autoput sa 6 traka od Beograda do Niša. Bio je planiran na trasi u prethodnim decenijama izgrađenog Moravskog puta, već po formatu i propusnosti dobrano zastarelog, i to u dužini od 235 km. Za tadašnju Jugoslaviju ovo je bio grandiozni projekat za čiju izgradnju je trebalo izdvojiti mnogo novca. 40% sredstava dobila je Jugoslavija iz Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Početak izgradnje bio je planiran za 1973. godinu i to u 3 etape da bi radovi bili okončani do 1979. godine. Ipak, zbog raznoraznih problema, izgradnja je kasnila 6 godina, pa je autoput završen tek 1985. godine. Zbog štednje je odlučeno da postojeća trasa Moravskog puta postane traka novog autoputa, a da se odmah pored nje gradi druga za suprotni smer. Kao i danas, i tada je tokom izgradnje na svakom koraku bilo manjih i većih nezadovoljstava, rasprava oko cene eksproprijacije i trase budućeg puta, otezanja, probijanja rokova. Dodatni problem stvarala su klizišta koja su počela da se pojavljuju tokom radova. Najpre, tokom 1977. godine, urađen je deo puta kroz Beograd od Mostarske petlje do Bubanj potoka dužine 12,5 km, a zatim još 28 km do Umčara. Već sledeće godine spojena je deonica od Umčara do Batočine i nastavilo se sa 21 km od Pojata do Deligrada, puštenih u saobraćaj 1980. godine. Batočina i Ćuprija spojene su 1982. godine, kada je završena i deonica od Deligrada do Niša, obe po 34 km. Novi autoput kroz Srbiju postao je deo međunarodnog puta od Beča preko Budimpešte, Beograda i Skoplja do Atine. Završetak poslednje deonice bio je više puta pomeran. Pred sam kraj, putari su se neplanirano namučili kod Paraćina. Negodovala je srpska fabrika stakla zbog izmeštanja vodotoka reke Crnice. Mislili su da će ostati bez vode za normalnu proizvodnju i pretili da će radnici da blokiraju put. To samo pokazuje da se vremenja menjaju, ali mentalitet kada se grade veliki infrastrukturni projekti ostaje isti. Kao i da nema velikih projekata bez odlučnosti da se izgrade, bez obzira na probleme.